Ndi kwenda mu butongole okwandulira ensi yona yona ni Busoga nti Busoga efunye ine bantu. Royal Highness wa Busoga, Royal Highness Mutes Jovia, Royal Highness Mutes Jovia, family ye emutuwaire officially olunaku olwaleero essaawa nga 7 Oweekitiibwa Mafumo akulembeire emikolo gino era emikolo gy'obuwangwa egikolebwa mu maka gikoleibwa. Tukwenda okwebaza family etuzaalira ine bantu wa Busoga, twayenda okwebaza family etuzaalira ise bantu wa Busoga olw'amakula. Wire man, can you even one day, even one day, tosobola okwakodinga expenses zembadde ziteeka oba oyo mukyala wasobola ozakodinga njagala kudukako wano Jinja buli kaseera abeera abyefulamu ali faithful feeding double location mwabeera all the time. So what? Alright, balamusizaako mwenna abaganda baffe onna mwangali okubeera nga mutulaba nze Sakozi Farouk era nga ndi wano straight Uganda kubeera nga twasalawo okubeera nga tuconnectinga worldwide era nga nconnectinze ne mwannyinaze ensonga z'e Busoga ze tujja okukoba leero muna dene donka so mwannyinaze ono ali wali Virginia era nga wasinzidde yawulidde ebintu ebiri ewa Kyabazinga n'angamba no tetuyinza kuleka nsonga ne zibeera nga zigenda bwe zityo ng'omuntu ajolongola obwakabaka bwaife n'eŋŋamba asinziira ku social media ido tukobere muna weeyanjule bannange ababone baife aba Gospel Live tweyanziza ino okubanga muli tuwuliriza ng'era muli tubona amaina n'eddoboozi bandeka Omumbeeda Naigaga Olivia Nantamu Kisambira nsibuka Busambira nzaalwa Bugweri ndi wano Virginia Fairfax wenasinziire n'abo n'ebijja mu maiso nga mulimu ebyo nomwabaire obwakabaka bwa Busoga obwa Kyabazinga okutulaga ine bantu twasagambira twakina twataayo ku TikTok video awo wensinziire okubanga nina kyenenda okukyogera ku ŋŋanze omwana enzaalwa ya Busoga. Aye muna ozaalwa Idinda ozaalwawa awatuufu Bugweri kyali Iganga district bagisalaku yafuuka Bugweri district aye nga initially ebeerenga Iganga district. Soko bete Abasoga baino bona baidye ndikweta abaana b'Ebusoga mwena bamaama badada bakoja bababa mwena Ebusoga Kamuli Bugiri Bugweri Idinda Budyope Busembatya all parts of Busoga mwena abawangalira kuliya mu America, Europe, any part of the world. Mwide twiwayemu twogere ku bintu ebigema n'obwa Kyabazinga. Nganze omuntu tijja kwogera ino ku bya bwa Kyabazinga bwa Kabaka kubanga awo ti buyinza bwange buli mu buyinza bwa Katikkiro wa Kabaka okubiyogera. Aye nja kusinziira ku mboozi y'omukyala ali ku internet ali kujjangayo atayo bu video obwendawulo okubanga alinga ali kwenda okubonesa obwa Kabaka bw'obwa Kyabazinga bwaife oba okuswaza oba kikuba abatatu gaita kusone byebe byendi kwenda okwogera ko lwaleero. So mwide muwulirize tunumirwe. Aye muna tutandikirewa muna tutandikire ku video edijire nga ditambula edendawulo. Video edijire nga ditambula edendawulo otibona otya muna Itegeza okusooka tidda kulimba nawulire ka video nekanga okusooka nabeere ndowooza nti omwana bana ba TikTok bazaana ino nti ataireyo nawulire mu King nako baboneka King saha najira okuwuliriza ino kandi wala Kyabazinga nakoba
Nani nali kwenda okuzalira mu isano lyaife tubaye tuli kusagamba tuli kwesunga ate nani ono tujja okubona TikTok gundi account eri ku Mrs. Nadiope banadiope bangi oyinza okuba wange eriyo Nadiope owundi kubanga teacher Bazinga yenka naine eri na Nadiope eja byajiro okuwulira najiro bibona ko ku Rich Live bibyo biranze ku different platforms zinakoba kino ni kiboneka kyayirala tikyakuzanira ku ayenza kyensookerera akavidiyo kenasoose okuwulira omukyala abeera ali kuliranga ye nga ali kulaga nti ali okukubaire kuvoola yasoose kwogera ng'ali kukuba obwakyabazinga ng'ali kukuba ate omusada gwayeta nti gwayenda ng'ali kumwogerako ebigambo bikulu biti kinizamutaamu sente ninzakola kinizaakola kitijja kubisa liina lya Kyabazinga wange mu kanwa aye abeera ali kuba eriina lya Kyabazinga aye ate nagira okwira muwuliza ka vidiyo akandi ng'omukyala mwene oyo ali oba Rich Live ng'ali koba nti ye ali kulwanirira kabiri Kyabazinga ali kwenda abantu bamuyambe so naye koba abantu abatuwuliriza Abasoga Abannayuganda mwena gye muli bw'obanga okozesa obwongo nga you analyze issues tosobola kwida n'akuba musaada n'ayogera ebigambo bingi ninzaakulabirira ninzaakola ki which is good bw'obanga obeera olabirira omuntu ate nga ekyamazima gali nti munsi yona yona mu buwangwa bwona omukyalo oyo tiddi ggwanga lye tiddi buwangwa bwe tiddi alimba akoba atyayidi Luzungu Oluganda baalumwegesa bwegese aye mu buwangwa ife obutali bwa Luzungu obufumbo tibabukolera ku internet obufumbo tibabulanga ku social media okubanga oli mukyala wa gundi tibatoyina social media tinerina otulaga nti niwe mukyala wa gundi ate tiddi lwaki oba olinda baatulaga nti olwo n'omukyala iwe wavaayo wayogera kire iwe omuntu alimu akategeera akanagansi mu Lusoga we bakyeta iwe ng'obwongo bwo bukola bulungi olowooza osobola okulira ku internet weerangirira nga niwe omukyala amanikiibwa mu buwangwa bwona ne butandibaire nti bwa Kyabazinga nga bintu bya buliido obufumbo bwa buliido bwe babanga tibakulaganga ku mu famire yamu atibayidangayo bakwandika nti niwe omukyala wa gundi oba niwe omama wa gundi iwe olina nsonga ki oba olina buyinza kyobwida weeranga mu bantu kale weerange bulungi aye okuvoola yasoose kuvoola yavuma yakola kiratawali mukati ate gye byaweereye yayogera ebigambo bingi ninzaabeera mulabirira ninzaakola ati ninzaalisa abaana bagundi ninzaalabirira abaana bakazi ne wagundi byona ye bali kulabirira aye ensonga enkulu okulabirira olabirira aye yo kasito oyida n'ovuma n'obisa eriina abantu lye balowooza abatiinene mu kanwako ng'oli kulaga nti yakobese bw'obwakyabazinga buzira ssente yakyogere obwakyabazinga buzira ssente n'ali butaamu ssente no that is wrong Kyabazinga yeba buzira ssente ye Kyabazinga bimugemera kuwa banange tunatuna gye tuli tukole byona bye tukola aye tutole ebintu bye beta obuwangwa bw'abantu inwajja ife inze bwe mbandigi nti ndi mama wange Muganda oba abakwano bange Baganda Faruku nzo okutegeera ku nti iwe niwe Sakozi tikitegeeza nti bidi ebigema mu basakozi byona wasobola okwida ku internet walaga nti oidino mulala oyo yavireyo yakoba ine bantu gwe baatulaze Musoga atayidi Luganda atayidi Lusoga yasinziire kuki okuba ine bantu Musoga yayenza okubisa eyo kaadi tumubeeku aye nga njakuba omulanga mulala nti ife twena abaana abazaalibwa mu Busoga oba kikakyo oba kiki tuzira right evaayo kukoba nti Kyabazinga oba ine bantu Musoga buyinza bwaife oba nga Katikkiro yavireyo yalanga nti ono gwe balonze noono ife omulimo gwaife kusanuka kubona nti jja mu maiso kyama ku kakiiko ka Busoga kitubanga ku babeezi ba Katikkiro ababa abakyabazinga baba waife ise bantu kuba nti nife tulina okusalawo omukazi akoze eki avaayo mu bantu okuba nti noono ate omukazi naye n'alondeibwa nga wa Kyabazinga banange amazima gali nti oyo omukazi tubamala gamulonda wa nga ye bwe yabeera ali kubyogera omukazi bamulese wiiki ndala yakobya atya omukazi bamulese wiiki ndala bamutawale bamukodi batwala emikolo gy'abaawo ezira Bwakabaka mu nsi muno butategeka mukazi ajja kuba mu kitinga omukyala kyalina okubamu owa Kabaka owa King yena kabwe bwa Kyabazinga kabwe bwa Bakabaka ezira mukazi gwamala galonda anyhow oyo omukazi aba ategekeibwa
baba munonelizaaku baba bayidde ensibuko ye baba bayidde ensoma ye baba bayidde buli kyekimugemaku kubanga baba bayidde nti bawanta mu limelight ensi ejjamu kuba so ezirayenda kuleta mukyala gwe mujja kuta ku TikTok bamutewale yayogeera ebigambo bingi yataamu ebye Dubai yataamu kino yataamu kire aye mu bigambo ebyo byonna mwene yamaze yeekuba yaviire mwene yasooka yakuba ninza abawaire sente kode lije Dubai mulala oyo yayida ati kabiri mu nsoni we nsaba ndi kulwanirira bwa Kyabazinga obulwaniriranga ni kyokuba Busoga yona mu bunene bwaife Busoga bweri amasaza gona getulina iwe mulala yiwabe UK niwo tegeere ne bye Busoga niwo oyinza otulwanirira aye mwe omukyalo ono ali mu kulwana entalo mumwidi nga mu Abasoga titumwidi kubanga tibamutulaganga ku obwa Kyabazinga bwa Busoga tibutulaganga ku mukazi yena titwidi mukazi yena titumwidi tumwegaana titumwidi nyabo titukwidi bobo olwana entalodo lirwana engaiwe nabwe ine kuno omukyalo owundi era oyo group bye babamu ebigroup by'abakyala ba UK yena nga ali kuvaayo mutwanirira omukyalo ono mulwani gani buno bwakabaka bwe muli kwogera ojja bulwanirira ngani obweta boyfriend nakibe yagaine ku TikTok kombu bicho obulwanirire bana mwetaawe ino okodi litaka goyo bino tintalo da byana lulungi tintalo da makeup tintalo da nina apartment tintalo da bintu ngebye mu bamwe eyo UK tintalo da nkola wano nasoma kino this is a kingdomship thing mwitse mu buwangwa bwaife ekitiibwa ekyo kyensaba buli yina ngaenda okogera kubwanga bwa Busoga nga toli Musoga bambi wesiriseeku babuve ate bwobanga oli Musoga kyotaidi tokyogera kyoka kyensaba so yakoba ekisinga bukulu kyene ndense tegeere wanje yakoba nti ali rubu abe noenda tikibi kuba nanda Faru abakazi bafunenda bulido ate bwe badifunamu olusi bafumbirwa yes iyo obangoza ira abana bo bukayire buwanana bona bozaire zaala tuzira buzibu kubanga ense kulabana kuzaalibwa ifo buzibu bwaife okuvaayo wayenda olwanire kyotayina kuba Kyabazinga alina obuyinza obuba ife tuna ise ife ise bantu tuna tuba bakyala be mu Busoga ayasalawo mulala gwalaga ensi ntono nakulembeire nicho baba nibo bayiwe Faruku omukazi aida nalekana ate ku social media nibo yeta wa kirasi ya kikachi man omukazi alekana atyo eyeba kilasi which kind of class is that mama nibwe mbanga nize nina wa Kyabazinga oba nize nina wa Faruku ngani woli kwasa omukazi oyo nkoba ntirete waife kweli yabona kuwa obufumbo bebalanga batu ku social media ate kino kire eri abaana abawala n'abazaire baife nga batukuza mukuza abaana omukazi eyakuzibwa omukyale yatyamizika yabuulirirwa yalambisibwa ensonga tavaayo ku social media kwereganga mukyalo bwabera aliko abakazi bamaama mukuze abaana n'ebyo ebyabaana okukulira kuliya mwalowooza nti edda kuba eyo oyogera oluzungu yakubye taidi bya Busoga yakubye ebyobuwangwa tabidiye mulokole iwe omulokole ebyabuwangwa bya Busoga obyendezaki tuli kunoonya pasita tituli kunoonya pasita bwa Kyabazinga sinsi ye mulokole atyama abuulire enjiri e UK yesoniwe ebyobusoga abyesoniwe bulungi ino mbunze nasalawo nayikiriza nti afuna omukazi yena yefiire nti aidi ino ine bantu n'omulala oyo yavaayo ati kabiri nina gwe nali ndi kwenda iwe ngani iwe ine bantu eyali owa Kyabazinga waife eyawummula bana abantu mwewe idembe mwewe ebitiibwa tusirike Busoga tusirika abana babusoga tusirika ibanga inene mwatubisaamu amaiso mwayogera kino aye kigamagana ne Kyabazinga titujja kusirika Kyabazinga bwaba ayina ebintu byenga Kyabazinga nga byoli kujja n'olanga nti wenda kumulwanire birekere Obusoga bidabu mala iwe mali ebyewa ebyebuzungu kuba bakobye n'oluganda olweze bwege talwidi amali ebyebuzungu sinsi yakobye ati yaidi buzungu bino byabuwangwa tibigemagana na luzungu bina tulekere tubyesobolera so abasoga muri banivu ku nsonga eno tuli banivu aye ekindi ate ne ali kweswaza mwene ife tasobola kumala ku mirembe
bw'abaira yabaira okusookera yabaira asubira nti ajja kuleetera Kyabazinga oba okumuyikaikana iwini akaikana Kyabazinga yabana bwe yabwininga ekyo kikimumalire yayida n'ekaadi edindi oyidde otya ku Rich Live oyogere ku bya Kyabazinga byali ng'oyenda tukuwulirize bw'oba oyenda abakazi b'eggwanga baveeyo bakuwulirize abatali basoga bonka kubanga ekigema ku mukazi yenna regardless of that tribe. Yes. Aye bw'oba oli kulwana entalodo n'ojja n'odirwanira ku Rick Live n'odirwanira wa mbu bakobe mbu tujja kuyamba Rick Live ajja kuyamba ki ate ye nayinza n'okuba tayidi bya buwangwa bye banange tuleka kubisaamu bintu by'abantu maiso nze kyonka kyemusaba ku lw'obulungi bw'abaana be ku lw'obulungi bw'abaana banti akubaayina abaana akola ekituufu kyonka kyemusaba tosobola kujja weeta ku TikTok mbu Mrs gundi obwa Mrs bwegabire n'ebyo abaana abawala bye mukola wajja wakola emirimu gy'obuwaifu ng'okaali kufuuka waifu oli girlfriend olikola emirimu gya waifu mweno weewa taito kabiri ole yavaayo yalaga waifu iwe kabiri watufuukira ekizibu yakola atya muna yewe emirimu gy'obwa waifu kyokka nga n'obwa waifu bwali kwewa tayidi mitendera gya waifu oyo wakika ekyo wabuwangu obwo byalina kukola kuba singa yali abiigi yandikoze ekituufu the fact nti she didn't know anything kyova obona n'ekika kyekyo kyali era eyo gyasaana gyali kuba tulowooza nti singa abaire mu iggwanga Uganda kuba ife abannayuganda abasinga tulina ebika bye tugwamu we fall under certain cultures and we respect our cultures very much. Omuntu yenna yena atawa iwanga lekitiibwa oba buwangwa bwe oba jasibuka oyaba alina ekikyamu tuweeyenda first of all. Iwe bw'oyivaayo n'otukuba nti bwe toyidi Luganda ibaawo naalukwegesa ibaawo akwegesa Muganda yasoma Luganda imbuye woyidi Luzungu really ate kyonka kitumala oyidi Luzungu sirikira mu Luzungu please lie low like an envelope. We don't want to know anything. Ate bobanga oli kuza abaana bo ng'oli bakuza muwa wangaye bwe bw'oli muwa woki oli oti kipapula you can shout anyhow. Wajja wano wajja wano niwo osobola kulekebwawo. So ti eno approach gye yandibadde akozesa muna ate ezira na approach tiba amutulaze awumule ewumuze abayira ide ekyokola ekituufu kiriwa bakabaka ajje ku Bible Yakobo yatumulokole ajje mu Bible yasome bakabaka babanga n'abakazi bangi aye nga wabaawo omukazi gwe basoosowaza imwe abasigaire ebiseera tenda akozesa bigambo bindi aye ebiseera ebisinga ababakazi abataalagibwanga aye nga bakabaka bakyala bakabaka bayitebanga concubines mu Bible bukyekyo ekitiibwa kitwale abe nakyawumule nakyo mirembe ate akiikirize mu bitiibwa kubanga tajja kuba ekyo kyayenda kuba tinaalina otulondera tinaalina otusalirawo kye yakoze kiweebuula ye ni gyava aye nga bweyidi ndowooza abalina ku tayito y'Oluzungu tibaswala obona nabbi nakyo takomplaininga kabiri ona aidawo atolawo obuyinza obukomplain naabe nakyo azira right complaininga kubanga tibamutulaganga ku tumwidi na tayito ya Miss Africa Miss Uganda na lulungi ate okulonda ine bantu tibasinzira nti niye walungiwa wasingayo nze nkobye nti okulonda omukyala anaba ine mama ine bantu is a mother queen mother olina okubanga balina emitendera gye babiseemu tibamala gawuuna ekyo bamulonda aye kobera abasoga abali e UK basitukiremu batuyambe ki balina kusitukiramu bakola ki balina kusitukiramu tina enkuba amazima gali nti omuntu yena yina ali avaayo okwogera ku bya Busoga weewala ino okumulisa Busoga okubanga niwe ide ebya Busoga bw'oba toli katikkiro wa Busoga bw'oba toli mu bakulu baabika bino bedde tweta enkuni ekumi n'endala dina 5 omuva ekyabazinga sirika bireke okwogera ku Olusoga olw'okungu tikikufuula nti niwe idino ebyebusoga katikkiro ajja kuvaayo alambulula ensonga ng'era bwe yaviire yatulambulira ife twasigala gwa kusagamba kukyakyanca kukina kukola ki ogwo mulimo gwa ife ng'abaana Abasoga we are there to celebrate the achievements of Kyabazinga
and the kingdomship of Busoga. So ono omukyala ali mu complaining ati mumwidi nga mu Abasoga. Alikola ki? Ali mu complaining ku social media temumwidi. Ekyo kyo nze timwidi era titumwidi. Amazima gali nti ni ine bantu tumwidi. Sasa titwenda tubuzeebuze bantu. Ezira mwidi. Ezira mwidi? Ine bantu tumwidi. Eyamulaze ensi nti n'oyo ine bantu. Na mwidi. Okay. Yes, titumwidi. N'ebyo bibiri kujanga bibita kodi erina kodi biki banange. Ebintu bye mutayidi mubuuze timusala bigambo ate ni bwoba. It's not a must nti buli kimu olina okyogera ku bayirawo. Ekintu Bannayuganda ekyo bakyerabika. Ti buli kintu olina okyogera ku erina liti ifo Abasoga twidi nti erina liti liba lya kikagundi. Ate nga abasinze ni kubiyogera ku ino ti Basoga kwefula mu bayidino Busoga. Imwe kye mwidi ku Busoga n'ekyo kyembere mwemba 45 biki ebyo bye mwidi twabibalekera mu mulirawo. Bye mutayidi mu byesoni we mu bitulekere. Ebyakabaka bya Busoga babirekule. Babyerekereze tibibagema. Katikkiro wa Busoga ayina ensonga lwaki ayettebwa Katikkiro. Ayina ensonga lwaki ne yalaze ekifaanani. Mu Busoga mulimu abakulu bangi. Bandyese Maama Kadaaga, bandyese Senga Specioza, bandyese Baba, bandyese aye bakobye Katikkiro n'abaalagge. Okay. Iwowe UK yabayiranzira kifaanani kyo takibola akifuna. Mukobere. Lwaki olowooza niyo gwe bakatulaze. Sister muganda wange mwani naze my sister, my beautiful sister, please. Weewumuzeeku, rest your case, behave like a child, a girl child, omwana omuwala bwe yeebisa. Eyakuzibwa. Okay, muna. Okuleekangeza kye kijja kuyamba. Oli kweswaza wenka. Muwa obubaka obusembayo. Obubaka buno ndi bumuwa ate n'abuwa n'abaana abawala mu Uganda ne mu nsi donna gye tuli nga tuli bana Uganda. Omwana yena omuwala ayina ebintu by'atakola. Olw'okuba nti guno omulembe gukyusa ino buli kimu mulowooza kiwera ku social media. Aye mwiddukire. Before social media ebintu ebindi byaliwo biribaawo era birisigalawo nga culture. Tumujja kugimenawo, tumujja gitwalawo leero kalubeido kubanga mwe muli ku social media. Yena ategeere nti ewayibe wabaayo emisango egindi tigiwera ku social media. Tirowooza nti ye mu kika ekyayiwe oba gye bamuzaala tibaba na bizibu. Tirowooza nti biwera ku social media. Akola ekituufu n'abaana mwena abawala abali eyo. N'abali eyo nga mu promotinga Busoga. Mukikole mu kituufu, present yourself in a right way. Bw'oba oli kwogera ku Kyabazinga Baba, toyida ku TikTok watwambalira obuntuntu nga bulaga omubiri bukola oli kwogera ku Bwakabaka. That goes to all the ladies n'abaami aba ku TikTok nga mu promoting Abasoga kye mukola kirungi aye nenda tuwese obwa Kyabazinga ekitiibwa. Bw'oba nga oli kwembane mbadde Kyabazinga like closer. Bw'oba oli muwala ng'olina ebizibu ebitamu between relationships, you're not the right way. Facebook and social media platforms has never been the right way to expose or to show off your way of pain. Mugoberere protocols daife mu buwangwa. All right. Buwanga bujasigalawo. So muleke kwebuzaabuza nti oli Bulaaya oyo luyita kagwa ti Muganda. Ebyo biwera ku social media. Bananga abantu mukule mu mubiri tubabona emibiri nga mikulu mukule kuni mu ndowooza. Okay. Batumire ku baganda bo abe Minnesota bankobera nti Minnesota Abasoga bali eyo muna. Abe Minnesota mwena mukoba mutyambala mwisa ino mbatumire ku wane Virginia tubenda ino ate musosowaze ensonga ya Kyabazinga twekole mu omulimo tusosowaze obwa Kyabazinga tugutwale mu maiso twekole mu omulimo tukuze Busoga tusomesa abaana baife abe Busoga baganda baife abaliyo okusobola okwekirizaamu okweyenda n'okukola ebyo ebituufu. N'abasigaire mwena Abasoga mu nsi yonna mbenda ino. General Megadi mutumire General Megadi Boston nkulamwisa Marro abembi bona abali e Uganda enakudi n'abembe nga Acidic Vocal n'abandi bentajja kumena maina mukoze kyamaani okuta Busoga ku ntiiko mukole ekyo tujje mu maiso Obusoga amaani okugemera awalala n'enseete.
Aye afande Unit. Eno Megadi ali Arizona tali Boston. Ali Arizona? Hey. Wow. Yeah. Ale So, mba yendi nti ali Boston okusooka bwe nali ndi aye nga bwali Arizona mutumiireku n'abali mu other parts of America, UK mwena mbatumiireku. okay. Tubenda ino twegeme walala nga kitole ng'enseete tukole ekituufu tutwale Busoga mu maiso. All right. Tweyanza nnyo tweyanzege webale nnyo Olivia webale kujja kubeera nagambye yiye Abasoga muli luddawa ebintu byesitegeera bino what is going on ne webale nnyo muganda wange mwannyinaze abantu baawo Fairfax bandabire bonna Tyson tulinayo aba Tyson tulinayo Mr and Mrs Mabilis tubaagala nnyo taata wange Edward Nantamu Uncle Ayazika mwena tubatumiddeko awo mwebale nnyo awo e Maryland Rita Maryland awo ne Virginia DC mwena tubatumiddeko. All right. Beera bulungi Olivia. Thank you so much for hosting me. Amen. Bye.